Što je prvo što poželim? Da. Prvo, naravno, dobro se najest i to naravno nezdravo što više. Uvijek moram paziti pred meč sa kilama. Mislim, nije da moram imati neku vagu ili nešto, neki određeni broj kila, ali bolje se osjeća kad sam lakši, ne sam biti pretežak, tako da uvijek je neka dijeta prije meča, pa eto, uvijek se toga najviše poželim. Karijera je počela još davne, 98. To je kad sam prvi put ušao u dvoranu, prvo sam počeo sa klasičnim boksom par mjeseci i nakon toga sam prešao na kickboxing, tajlandski boks, čisto iz znatiželje i na kraju je to ostalo do sada. Imam 14.11. već dogovorenu borbu u Francuskoj, u Marseju, a nešto se pregovara eventualno za u 10. mjesecu, početkom 10. mjeseca, još ne smijem ništa odavati u vezi toga jer nije još ništa potvrđeno, tako da kad potvrde onda smijem reći. Uvijek su porazi nekako najbolniji, najduže traju, najviše ih pamtiš, tako da teško mi je izdvojiti, svaki poraz je baš ga dobro zapamtim. Trenutno ja sam zaposlen, radim još posao uz ovo, tako da kažem, vidjet ćemo, ovisi o sportu, ovisi o mojim rezultatima, što ako budu same pobjede, naravno ću ostati duže, ali ako počnu neki porazi učestali, onda nema smisla nastavljati. Mladen je jako vrijedan, on je na treninzima redovit, ne preskače nikad treninge, sistematičan, sustavan i tako dalje. Zna biti ponekad tvrdoglav, zna se nekad desiti da se neke naše stvari razilaze, da se ne slaže s nekom vježbom koju mu daje, ja ne prihvaćam nešto što on predloži i tako dalje, ali opet neko se onda nađemo u nekoj sredini i odradimo onako kako paše i njemu i meni, ajmo reći. Možeš napisati jedan svoj trening od trenutka kad dođeš u dvoranu do izlaska iz nje, kako izgleda? Pa ovisi šta se radi na treningu, ali većinom je to zagrijavanje, klasično neko trčanje u krug, skakanje štrika. Nakon toga ide rastezanje, obavezno istezanje, priprema tijela za trening i onda ide glavni dio treninga, to jest fokuseri, vreća, nekad sparing, kako kad. Eto, na kraju uvijek se završava s nekim istezanjem, opuštanjem na kraju treninga da se tijelo lakše pređe iz tog nekog jakog treninga u odmor. Trenutno je ovaj sport u krizi, kickboxing je zaista u krizi velikoj, jednostavno imati neke ogromne ambicije je onako malo suludo, tako da želim što više pobjeda, želim zadržati se na tom nekom svjetskom vrhu i eto, to gurati još neko vrijeme dok ide i onda se jednostavno povući. Imam nekoliko sparring partnera, ne znam, možda mi najdraže s Mirkom raditi zato što je on najveće ime, ipak je svjetska slava iza njega, tako da sigurno on mi je najdraži. Pa sjećam se u početku kad sam počeo s njim raditi ozbiljne neke sparinge, najviše mi je pomoglo što eto znaš da je to Mirko Filipović ispred tebe, znaš da je on ime, znaš da se borio, pobjeđivao neke najjače borce na svijetu, tako da kad znaš da možeš s njim sparirati, onda znaš da si dovoljno dobar da možeš ići na svjetsku scenu, tako da dosta ima tog psihološkog efekta. Uvijek mu imam nešto za reći, kad dobro radi i kad loše radi uvijek mu nešto kažem, ako je dobro radi onda mu kažem bravo, super, odlično si samo tako nastavi, probaš možda ovo, ako je nešto loše naravno pokušavamo neki savjet dati koji ga izvlače iz te situacije. Onda on to sluša? Pa nekad da, nekad ne, ovisno o tome kako je protivnik, to je sve ovisno o protivniku, ako mu protivnik nametne svoj ritam, neki svoj tempo, a on ne može ništa, onda mu džabe sve šta ja govorim. Da se on muči s protivnikom, a trebalo bi tako reći obrnuto. Ako te trener isfrustrira prije borbe ili za vrijeme borbe, onda to nije dobar odnos borca i trenera, jednostavno tu nešto onda ne valja, ne štima, to ne funkcionira onda nikako. Da me motivira, pa mislim da čak i ne treba motivirati, ja sam već dovoljno motiviran prije, ipak sam ja već ozbiljan sportaš, ozbiljan borac, pa ta jedna motivacija može izostati, to je većinom ide kod početnika boraca kojima eto treba ih malo razbuditi prije borbe, natjerati da se bore jače, žešće, a meni to ne treba, tako da u biti čujem ga dobro u ringu, dobro ga i slušam većinom, manje više, a što se tiče eto motivacije, to sam već to objasnio. 8 godina neprekidnih odnosa, znači 2 puta dnevno kad se s nekim družite 8 godina, odlazite na pripreme nacionalne, spavate u istim krevetima. Bilo bi dobro da niste toliko skupa. Da, ma nije, no. Ali znamo reći nekad iz fore na kraju meča kad ima odmor, ajde da se ne vidimo tjedan dana. Možda malo neka blaga nervoza, ali baš neka trema, teško, jednostavno treniraš za taj trenutak da uđeš u ring 1, 2, 3 mjeseca, tako da još kad imaš puno mečeva iza sebe nije ti to nešto novo, niti nešto strano i jednostavno proživiš taj meč u glavi već nekoliko puta prije samog meča.